Алмаз, кіреді. Хайлерді. Инсуль Харисович, есть что обсудить. Сөйлешесі бар еді. Айда, кір. Күттім мен сені. Доброе утро. Хайырлы ерте. Присаживайтесь. Кофе ішесіз ме? Жоқ, рахмет. Сіз татаршада сөйлешесіз мені? Ие. 20 ел, ешим с татарами. А теперь и работа обязывает. Практикую язык. Поэтому, Алмаз, сіз менің білен, хәзір татарча гына сөйлешігіз. Яқшы? Яқшы. Бек әйбат болған Мансұр абайға да ел болыр. Өзіңізге де шүғіліні өстірге ерден болыр. Ғафу етегіз. Мен сізге қамаша оламын ма? Олай болай. Ғафу. Әйткенімше, әлігі документларда қызықсындыра тұрған фактылар топладылар. А флешка? Флешканың сізде болуыда фирманың ақшасын офшорға көшіруін тұтқарлығына һәм сіздің ғайбіңізді раслый. Менің офшорға бір қатышым жоқ. Алмаз, біз берген видеоларны қарап шықтылар ма? Видеоны текшірелер. Ойгүлге келгенде. А с ней? С ней-то что церемониться? У нее же на лице написано, кто она такая. Взять ее, прижать хорошенько, ткнуть ее лицом в это видео и спросить, что она делала в нашем доме. Біз сұрадық. Ол балдағым түшіп қалды да, шоны ізледім дей. Анастасияға айтсам, ол Мансур Харисовичқа айтыр еді. Аның кайфы кетер еді емеш. Бик шәп сайры ел. Шиклі ол. Тик аның ғайбын избатларға керек бит әле. Ну да, доказать, подождать, выждать. Вы знаете, сколько это времени займет? Алмаз, біз тапқан телефонны қарап шықтылар ма? Онда да әлі не yok. Детализациясы бар. Шалтыратқан звоноклары арасында шул үз ише уголовниклар гына. Оннан бір-екі сайыр номер бар. Кишкі клуб, массажный салон, оннан ОАО Кожемякинның Багира фирмасын индір. Һәм Альфару деген инвестиционный фонд. Менә шуны тикшерәбез хәзер. Альфару. Это же пирамида, да? Бек көп кішінің башына жеттілер енді алар. Кожемякин, Кожа. Настя, ты помнишь, у нас тоже был? Кожемякин. Вместе учились. Да, помню, Саша. Кстати, хороший был парень. Обходительный такой. Одним из первых, кстати, бизнес открыл. Помнишь, свой бизнес? А потом уехал в Америку после института. Интересно, что с ним сейчас? А вы только и умели, что клички давать другим. Әлі яшілік хистәрігізні қосаттым? Я же помню, как он за тобой ухаживал. Мы даже подрались с ними из-за тебя. Ой, ладно, давай не будем. Когда это было? 100 лет назад, Мансур. Я пошла на работу. Хоть от меня будет какой-то толк. Сізге мұндай деловой стиль бик келеші. Благодарю за комплимент. Машину твою забираю. Ты же все равно никуда не поедешь. Удачи, мальчики. Алмаз, я что-то не понял.
Син монда минем хатынга комплиментлар чәчәргә килдеңме? Әллә эш эшләргәме? Соң эшнең ничек баруын сөйләп бирдем бит инде. Нәрсә булды сезгә? Нәрсә булды? Минем фирмама тургына кеше кулына күчеп бара. Офшор документларында минем имза тора. Мин гаепле булып чыгам. Шулаймы? Аңлыйсыңмы син, юкмы? Полициянең мыегы да селкенми. Аңлыйсыңмы син моны, юкмы? Сез безгә нәрсә эшләргә тәкъдим итәсез? Миндә булган бары документларны ерешен ике генә кеше белә. Айгөл һәм минем зам Ринат. Аларга слежка куярга кирәк. Аларның телефоннарын тикшерергә, тыңларга кирәк. Аңлыйсыңмы син моны, юкмы? Монда мин полициямы, син полициямы? Әллә син монда минем кыз белән чуалырга гына килеп йөрисеңме? Юк инде. Мин алай. Карале Алмаз. Әгәр дә синең әйтер сүзең булмаса, килеп йөрмә инде син, яме? Ник булмасын? Слежка кую җиңел эш түгел ул. Айгөлнең үзен сәер туту. Безгә болай да җиткән. Аңа провокация кирәк. Аны хата ясарга мәҗбүр итәргә кирәк. Ул хәзер үзен бик иркен тота. Беркем аңа бернинди сораулар бирми. Һәм берәр җайлы вакыт табып сәбәп оештырырга кирәк. Алайса ник утырасың монда? Бар, эшлә, эзлә, тап. Теге бандитлар нәрсә сөйләгәннәрен белеш. Утта юрак өстендә ялтып тормам монда. Иртүк уйнап утырасыңмы? Привет, әти. Реферат язам әле. Нинди тема? Геймдев. Гейм нәрсә? Уйыннар индустриясы. Тапкансың икән тема. Карале. Безнең фирма буенча берәр кызыклы нәрсә тапмадыңмы? Сәер счетлар, акча чыгарулар. Пока аның кадәр бер нәрсә дә тапмадым. Бухгалтер отчетларын белмим бит мин. Пока только өйрәнәм генә. Но ниндидер сәер контрагентлар бар анда. Кемнәр соң алар? Нинди фирмалар? Хуҗалары кем? Хуҗаларын тапмадым әле. Тапсам да алар, скорее всего, подставной кешеләр булачактыр. Алардан акча отневкаларга чыга. Тикшереп бетермәгәч, каян беләсең буларны? Гадәттә шулай була ул әти. Статистика. Безне ашатып торган фирма хәзер статистика гынамы? Синең кебек бай әтиләр балаларының беләсеңме нинди статистика була? Нинди? Юк бар белән хыялланып, трай тибеп йөриләр дә, аннан бизнеска керәләр. Акча бар бит. Әти бирә. Бер бизнес ачып карыйлар, барып чыкмый. Аннан соң синең кебек менә уеннар эшләп карыйлар. Булмый. Чөнки белем юк, укымаган, акча саный белмиләр. Көннәрнең бер көнне әтиләренең дә акчалары бетә. Марат. Һәм алар бер кемгә дә кирәкми торган әдәмгә әверелә. Вот это статистика, Марат. Күктән төшәргә кирәк.
Нендей қатышқыш халда болып осына бұл йұртта мен генә аңлыйм ақыры. Атика, привет. Сәлем, қызым. Атика, у меня к тебе просьба есть. Нендей просьба, қызым? Не мог бы ты чуть-чуть денег дать на косметику, чтобы я у тебя была самой красивой? Әнеңнен сұра. Ол қазір біздің ішлей. В смысле? В прямом смысле. Туш керек екен. Сен де ішле. Кем? Кем? Да хоть курьером. Ход ташырсың. Менә 2 ай эшләрсең. Туш алырлык акчаң булыр. Кызым, акчаны булай гына китереп бирәләр дип уйлыйсыңмы син? Атика, что с тобой? Чего я тебе плохого сделала-то? Ничего, кызым. Ничего. Видимо, никто ничего не собирается делать. Харис дейм. Ишетемін де ишетем. Өз баласы бет. Тәрбиелесін біраз. Біліп өсәрілер. Мұны дұрыс айта бет ол. Дұрысын дұрыс да. Оны бет жайлап қана матур етіп айтерге бола. Ертеден берлі бүгін бәйгеден шыққанға кебек ери. Батырға да жал керек. Өз халін өзігіне біледір ол. Дұрысын еткенде. Ана қатын қыз. Шүп кіне бір сәбәп табып, атына бойы пыртузып ери. Мұнда бір ерінің кәйфі кеткен екен, бір күнге түзерсіз. Башылма сен. Тынышланыр ол. Улымчик, привет. Как Хеллер? Ты как раз вовремя. Посмотри-ка, как ты думаешь, такое вот понравится твоим ровесникам? Понравится. Если родители доходчиво объяснят. Что случилось? Ты это к чему? Ну, я это к тому, что папа ведет себя, как деспот. Он себя не контролирует. Он что, бил тебя? Юг. Но очень грубо высказал все, что обо мне думает. И я что, настолько яроксыз? Юг. Ну что ты? Ты у нас самый лучший. Никогда не обесценивай ни себя, ни свои поступки. Понял? Кто бы тебе что ни говорил, верь в себя и все. И даже если атеист скажет... Он тебя очень любит. Поверь мне. Просто ему сейчас сложно. Он нервничает, переживает. Люди могут ошибаться. Человек имеет право на ошибку. Но только он ее вовремя должен осознать. Вот кто быстрее осознает свою ошибку,
тот и достигает успеха. А если не поймешь, что идешь ялгыш юлдан? Ну, понимаешь, человек может искать себя всю жизнь. Просто семья не должна страдать. И чтобы близким твоим не было плохо. А то, что ты ищешь себя всю жизнь, это нормально. Ну вот смотри, я всю жизнь рисовал для себя, пока не согласился на этот контракт. А теперь мой талант нужен людям. Понимаешь? Вот так человек себя находит в жизни. Так что не расстраивайся, все хорошо. Верь в себя, и у тебя все получится. Понял? Понял. Если бы не ты, а кто бы этого уголовника поймал? М? Если уж только это. Мансур, ты чего? Нет, ничего. Ты же сказала, что тут передвинуться надо. А ты почему не на планерке? Ты дома-то как? А у нас кич, блин. Кич, была. Смотри, как все по графику, да? Молодцы, молодцы. А почему меня нет в этом графике? Вон, иди давай, иди. Потом поговорим. Емы? Ишик, яп. Мансур? Может, поговорим? Давай поговорим. О чем мы можем поговорить? О твоей картине, да? Или о картинах? Нет, лучше о контракте. А вот это интересно будет, контракт. Нет, лучше вообще о твоем творчестве, правильно? Угу. Нет, давай лучше тогда уж поговорим о том, что Эльвира шуры-муры крутит с нашим участковым. А, нет, я вообще нашел, о чем можно поговорить. О том, как твой муж будет сидеть. А? Ничего еще не решено, Мансур. Конечно, не решено. А мы будем спокойно, тихо, рассудительно сидеть и ждать, пока там решат. Правильно? Бизнес отжали. Ну что, ну и нафиг его. Муж в тюрьме сидит. Бывает. Это бывает, да. Смотри-ка, а зато у нас здесь, смотри, какая прекрасная атмосфера. Как спокойно здесь, тихо. Смотри, картина какая замечательная. Луна светит. Смотри, он ей цветочек подарил, да? Мансур! Ты перегибаешь палку. А дальше некуда перегибать. В этом доме всем все. Барабер. Кайдадыр нәрсәдә булса булырга тиеш бит инде монда. Берәр левый адрес, берәр исем, ячейка номеры. Давай, Мансур, мондый гына табышмакларны күргәнең бар бит синең. Үзең акча чыгарырга теләсәң, ничек эшләр идең? Уйла, Мансур, уйла. Кемгә кирәк бу проблема тулы кагаз боткасы? Кулыңда башка кагазлар кыштырдап торса гына кешегә кирәксең. Ә хәзер гаилә дә борылып карамый аны.
Олай тіпті ырғытып қарайым дедің міне, аптыраға жолым. Аптыраған үрдәк арты белән чумгандый. Сенің хәлің бұл қадарға бір жетмеген әлі. Құлқың андай түгіл сен оның. Нейін дейсің менің құлық? Менікі кебек. Мына мен қойталмас жерлерден инсан сауайланып қайттым. Әлі сенің хәлің яқшырақ. Өзіңні қолға алсаң, шығу жолын табарсың. Табарсың бұлар белән. Бөтенесе үз тормышлар белән яши. Деловойлар. Хәзер түгел. Алар электә шулай иде. Алар үзгәрмәде. Син үзгәрдең улым. Вакшылланасың, кирәкмәскә бәйләнәсең. Нишләргә тиешсең мин бер нишли алмый өйдә утырып? Утыр әле. Утыр орныңа. Утыр диләр сиңа. Өйдә ятып имеш. Сен туған елны бұт сиягын сұндырып, бір айда яттым. Әнең бізні, ikimizni birga tizib sala, o'zi ishga keta. Biz sening bilan ikki sobi yotamiz. Sen bola, men shirli. Bilasizmi, men ishga og'ir bo'ldim men o vaqtda. Bir oy bo'yi xotinning ko'zine qarab yotali. O vaqtdagi halimdan kimsinmadim. Jallamadim, jallatmadim de. Ayak imgangan üstüne jibib de tushgan bo'lsam, er bo'laman men. Sen de sabır bul. Endi atey. Aşuğunu bas. Gelin bile yaxshilab söyleş. Anın işlevi seni kimse tutugel. Sen hemen aile başı şenir bulup kal. Hatın kızı kal, bik mühim. Акча көмешле гаилә башы шул. Алай түгел шул. Гаилә башы улысын кишесен үз тирәсенә җый алган кеше. Акчанан улым бүтән кеше дә эшли. Ә менә гаиләдәгеләр ныклы нигездә торсын өчен гаилә башы җавап бирә. Менә буларны аралап тапсам гына инде ул нигезне. Мә. Багираларына. Тапканнар бит әле. Фирмага да исем кушканнар Багира дип. Багира? Безнең андый контрагент бармы ни? Бер дә хәтерләмим. Сәер минем имза тора. Менә кая казый башларга кирәк безгә. Менә рәхмәт әтей. Алло, Ренат. Тыңла мине. Миңа срочно Багира белән бәйле бар документларны җибәр. Юк, Айгөлгә бер сүз әйтмә. Әйбәт итеп тыңла, Айгөлгә бер сүз дә әйтмә. Багира фирмасы әйе. Үзең тупла бөтенесен миңа җибәр.
Булды. Бик сәер бу.